Dizera ko mwese mumvise amakuru ntabo mukeneye akayabo k'amafaranga kugira ngo mutangire. Mukeneye igitekerezo cyiza, gukomeza kugikoraho no kucyerekana neza. Reka turebe ibitekerezo bitanu mushobora gutangira mu Rwanda vuba. 1. Imbuto n'imboga nshya. Mugura ku masoko manini nka Kimironko, Ruhuha, Nyabugogo, hanyuma mukazigurisha hafi aho abantu batatuye cyangwa mukazibagezaho. 2. Imitobe n'ibinyobwa byoroheje by'amata. Mutekereze ku mitobe y'amapassion, imyembe, imyenyeri. Muvanga, mushira mu macupa, hanyuma mugakonjesha. Amashusho yanyu en video agaragaza umwimerere, ubusha ubuzima bwiza. 3. Serivisi zo gufata amashusho n'amafoto kuri telefoni. Mukoresha telefone yanyu gufata amashusho y'ibirori, amafoto y'abantu, amafoto y'ibicuruzwa mu maduka. Kuri in video mwereka uko byari bimeze mbere nuko byahindutse nyuma. 4. Kudoda imyenda y'ibanze, imyenda y'ishuri, ipantaro zisanzwe, amashati, imyenda y'abana. Kuri in video igitambaro gukata, kudoda, kugerageza. 5. Ibirungo n'ibinyampeke. Mushira mu dupaki akajuru, tungurusumu, isukari cyangwa ibigori, amasaka mu dupaki duto twiza. Kuri in video amapaki asukuye, ibiro bigaragara neza, nimero za telefoni. Ibi byose ni ibitekerezo bitanu by'ibintu bikenewe buri munsi bitanga inyungu vuba. Nimuhitemo kimwe mutangire gake hanyuma mwisubize inyungu. Murashaka ko mbategurira inyandiko ya in video n'urutonde rw'amashusho kuri kimwe muri ibi? Mubivuge muri comment n'ingengo y'imari yanyu.